Anyalaki din! May saak ide anasiglat a soldado. Diyak kaya tinagginad at titignay. No imbagag ngagtrabaho ka na imbag, agtrabaho ka. Nawatam! Uwan tatang. Agmay saka nga anak me. Ti kayat kao, malalaki ka ba ngagtigtignay. Nawatam! Uwan tatang. Awan ti pagbutbut nga tayo a pamilya. Gaputa may saak ide anasiglat a soldado. Uwan tatang. Ala, ingkaalaan di aradaw, kat agarado ka. Anya? Nagpulot ijay taltalon? Saan ka di ang kaibagbagakir ka? Anas ken anaturid ka. Agtrabaho ka na tayo di talon nga ore nagpudot ti panawin. Anya? Ala, agtignay kan, yon. Aradwem di pagmula kitinateng. Agtignay kan. Uwan tatang. Ay na, nasken na masana iti pudot nilyon nagtrabaho iti taltalon. Bakit? Ngam nagdaga ang tipanawan. Kapudpudutan na anapan nagaradaw. Ayawan ang yaman na dayta. Iti siyak ti soldadaw. Uray no adag iti kanag. Maiturid ka ti pudot. Nasken na masursuro mat dayta ti anak ta. Saan mat asoldado ti anak ta lakay? Ay uray pa'y. Apaman na malpas na ti panag-eskwela na. Isirrik kong tumat ngag soldadaw. Anya? Bagbagay na launay ginagan na alyaon. Nagan ti malalaki kan narungsot nga ayaw. Sanayag itan nilyon niyag trabaho itinadagsem tapno saan to amarigatan nga agtrineng kas may sa soldadaw. Nakapayong matnilyon nga gar-arado iti talon da, Fidel. Un ngagpaiso. Nagrigat ngayon tar aramidan na. Kasano ngay makontrol na tiwit-tiwit ti arado, kabayatan ti panangigem na iti payong. Sapay nagpudot. Kaasimot nilyon. Saan nga tangam mo ni Tata Arman ti pudno? Anya apod no, Fidel? Na, apay, di mo pa'y nadlaw. Ti anya. Ay, nagkapoy kayo maten no di yumadlaw. Anya nga minday ta. Ket no sirena ni Leon. Anya? May sa sirena nilyon? Kaya't mo asawan. Dat-datlag ti kinatao na. Wen, Kristi. Kasano ti pamanaknak mo amay sa sirena nilyon? Ket no imbaga na idi kanyak. Amapan kami kanwag digos ijay baybay. Ket aglemes kami iti ragsak. Anya? Di mo lamadlawan iti garaw na. Nagsiksi amag na. Kabayatan ti panagarado na. Kaya't mo asawan. Ilimlimod na lang kan ni Tata Arman ti amin? Nalabit akas ta, Kristi. Iti kanito nga minamamuan ni Tata Arman ti pudno. Sigurado agubat ti mapasamak. Ha? Retirado a soldado ni Tata Arman. Dakas ti mapasamak kinilyon no ipakita na amay sagayam at sirena. At kitang dan mo, anang itulo iti aradwak, Wendy. Si Kamatlon. Wendel ko namat kanya ka. Wendel. Ay, agyaman tatinulungan na ka nagarado. Mas dawak namin kan ka. Di mo pa ila ipudno kinitatang mo amay sa kabakla. Mabuti nga. Patayin naklakit din ni tatang ko no ramidag dayta. Malalaki ak no makisasarita ak ni tatang. Apay nga siya. Kat naaklon mat datatang kananang ko amay sa alalaki. Ay tumboy. Sika tasan ana estrikto ti amam. Ammo mati ni tatang ko. Sigod a soldado. Kat kayat nang agbalinak met a soldado. Anya? Ay, jakay ti agbalin na soldado. Agparlorak laengen. Ay na. Nagpintas ka laki din, balasang ka. Agyaman nak, Tata. Ay, sikati kayat kong asawain nilyon, balasang ka. Anya? Ay, uwain, Kristay. Sikati kayat ka, para italak ka. Ay, ibagak tuman kinilyon, tarman na ka. Amo nga tanilyon ti agaram, Tata. Ne, apay kitinasar niya ay Kristay. Nalaeng nga agaram da jay. Kaslasaan mo, Tata? Apay anay bagam day ta, balasang ka. Ha? Kwa. Awan, Tata. Yaw, inkaman ki di armay ni Kristay. No kayat na ka, ay agkasar kayo adagosain. Ni tatang met.
Jakpay kayat ti mga asawa. Ay, laglag! At dakan iti husto nga edad. Mabalin mo ti mga asawa. Kunak man no, agadalak pa'y. Mabalin mo at paggidanem ti asawa kan ti panagadal mo. Armam ki din ni Kristay. Isaw ti kayat ko para ka. Jak kayat. Mayat ka! Jak kayat tatang. Jakpay kayat ti makiasawa. Apayan ako na stirupam, Leon. Ni tatang ko Nagbaliw man ti kayat na. Apay nga minaya. Kayat na nga agdato na ka ni Christy. Ano? Jak kayat ti mga asawa. Sino nga rod ti kayat mo, Leon? Lalaki? Depende. Anya, depende. Kasano nga rodan nga iti panagadal mo ng mga asawa kamatan? Mabalin ko kano apagsabayan. Asawa kano ni Christy, tayo ti kayat ni tatang. Ay, pakpakawan. Diyan la kayat da diyan Christy. Asawaem ni Kristay. Yaw. Iswa talaga ti kayat ko para ka. Jak kayat tatang. Kunayo nga agadalak pa, sakbe ang mga asawa. Magbaliw-baliw mo ti desisyon nyo. Ay, laglag! Kinasarita ka ni di na minsan. Ang mabalin mo apagkidda na ti panagadal mo kan ti panangasawam. Lakay kan bakit kami kininanang mo. Ti kayat may, maadaan kami mo ti apukaw. Tatang, Ipakitam ita ti kinamalalakim yawn. Agdaton ka kini Kristay. Nusong batan na ka, ay kat ikalay sa madagusain. anya? Alala, rogya mo na pagdatunan ni Kristay yawn. Kaya't ko tayo dya balasang, aparakin ka. Nanang, jak kayat ti mga asawa. Maawatan ka, anak kaw. Dua talaang amakaam mo iti palimod mo. Saan nga mo ni tatang mo, abakla ka? Nanang, Delikado maamuan ni tatang mo amay sa kaabakla. Sigurado apagtalawon na ka. anya nga ti aramidek. Patayin naklagi din ni tatang no maamuan na abaklo siya. Ay na, nagpinta sa kiti dito yung lipstick. Naglabag at ikulor na. Ay, kita man na naimbag ti bibig ko iti sa arming. Ay, nagpinta sa ka talaga. Isuot ko man ga ti bestida ni nanang no bagbagay ko. Dayt na. Agsarmingak man, no bagay ko man lang ti bestida ni nanang. Ay, wow! Nagpintasa ka talaga! Aha. Ay. Anya ti kahit asawan na ito yawn. Apa ang nag-lipstick kan nagsuot ka iti bestida, ha? Akwa! Na, ay. Bakla ka? Yawn? When? Saan tatang? Anya saan? Ay, anay ko! Di nagtanugin, nagsakit. Eh! Anay ko man nagtatang. Magibabay ka. Ilimlimod mo gayam abakla ka. Isumot lagayam di mo kayat nga arman ni Kristay. Tabakla ka mo't kaya. Baka man nagtatang. Mabuti nga kami na mangipudnugan ka, bakla. Ay awanan kay tibain. Ibabain mo ti amam. Ay jak kayat ti bakla putot. Isungag talo ka lagay. OMG! Anya tinapasamak iti rupam. Adamat ang blakay mo. Ano? Apay nga agrungangab kamatan yun. Pinagtalaw na kung ti ama ko, Wendel. Jak amo no sa dino ti papanak. Anya? Awan pa imot ko abadok. Sa dinong iti papanak. Ay sus, kasi kamot. Ang di kagdanag. Tulungan ka. Talaga? Wen yun, tulungan ka. Gapatag gayam ta. Mabalin ka nga agnaid. Iji balay mikin ni nanang ko. Di mo kumamot pinagtalaw di anak ta alakay. Sa dinungatan ti ayan na ita. Jak kayat ti bakla nga anak. Ti kayat ka. Daytay maikanak iti apo ka. Maawatam ko malatan jay putot mo, lakay. Ay na, madanaga na kauno sa dino tinapanan na. Ay, baybayam nga umadayaw. Tapnog nakam. Ibabay na ki din niya manag at may sak anasiglat a soldado iti. Amangan nuan yan, tinapasamakan kwa na. Ay, di mo kaasyan da bakla. Di nagtupay maipayan iti apo ko da tao.
Ay, sayang. Baklamot gayam day jalyawn. Iso kumati mga asawa kan ka, Kristay. Tata, idi pa'y lang amok abakla nilyon. Anya, Day tatyag pa'y so, tata. Kursunadak pa'y mat nga rundilyon. Ngam, baklamot ngamin. sayang nga talaga. Ay, di nagtumot lamaikan iti apo day jabakla. Sa dino nga rodin ti ayan nilyon, tata. Ay, jakamaw. Nasaysaya at langayn, asaan niyang pagpakita na mampusurak lang. Nagnanaad mat gayam nilyon ije balaya, Wendell. Wan Fidel, saan nga mo ni tatang nangagnanaad ijay balay mi nilyon? Sayang day alyon. Nagtaer pa'y mat. Ngam baklamot gayam. Saan asayang nilyon, Fidel? Anya tikat mo asawan, asaan asayang? Siyak lang ti makamu nga da serbi nilyon. Nagsiglat to pa'y. Apay ako nam anasiglat nilyon. Basta, siyak lang ti makamu anasiglat nilyon. Nga uray numay sa abakla. Dawindil atumboy kan Leon abakla tinagkuyog. Nagturong damat ijay karayan. Ninninninninne. Saan nga amo ni Tata Arman nga dalagayam dito'y barangay Minilyon? Sa bagay, awan mo't bibiyang ni Tata Arman kinilyon abakla. Sa maysa, adayo ti balay Dawindil atumboy. Na. Anya ti kayat asawon ti panag-holding hands da. Ay. Surutek man kit di dagiti dua. Ay, ayatan ka, Wendell. Ay, ayatan ka mat yun. Anya pala ti aramidan ta. Awan matitaw dito karayan. Dua talang adda ditoy. Anya ngamin ayat ti aramidan ta dito'y karayan. Anya pa'y kuma. O di agsala tayo ti tsa-tsa. Anyo, ay luka. Awan mo ti music. Kasanuta ko mga agsala iti tsatsangay. Ay na, nagtaer ka man, Wendell. Nagpintas ka matlunin. Ay, ayatin ka. Ay, ayatan ka mat. Ay, di nakagkan dita. Ay, makikiyag lunin. Ay, na. Lunin, Apay ka di, Wendell. masikugak sa matin. Anya, Dua na bulan, ajak nagregla. kasanunday ta. Nga ikat, asawaan ako na. Anya. O lunin, asawaan ako. O sige, ibagak nga rin ka datatagan nanang ko. Nga sawaan kan. Apay, nagawid ka pa'y laing diti balay kat kadwam pa'y day tatumboy, yon. Tatang. Ay, jak kaya ti putot na bakla. Kaputa dinak maikan iti apukaw, nga agtawid iti kinamalalaki. Mga sawa akon. Ha? Sinaw? Ti asawaem? Lalaki? Saan? Asawa ako ni Wendy. Ay, ni Wendell. Anya? Asawaem da iti atumboy? Oo, tatang. Sana bali at babae mo't lata ni Wendell. Kat lalaki ang mo't lata. Ay, pudno ka da iti bagbaga na Wendell. Uwan tata, kinapudno na. Masikuga kun. Anya? Masikog kan? Wendell? Uwan tata. Ay, amdo kas tagarawd. Ay na. Ay na. Nasiglat mo't kayam ti anak ka. Ay, agkalay sa kayo nga roday na tagaos. Siya kaun ti makamaw. Ay, yun, anak ka. Tatang. Ay, pakawanin nak. Kamaw dyanan na. Ay, maadaan akton iti apukaw. Yahoo! Addan ton apukaw! Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti may sapay ang pakasaritaan iti biyag, ito'y drama tayo.
Anyalaki din! Insurat ni Isagani Yalong Buliser. Isagsagot ka na kayo kay Danmart's YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.